খবৰ আৰু প্ৰশিক্ষণত লাভ কৰা প্ৰতিটো কথাই সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰি কৰ্মজীৱনৰ পৰৱৰ্তী দিনত কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰি ভৱিষ্যত হিচাপে গঢ়ি তুলিম বুলি সংকল্প बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम পৰিৱেশৰ উপাদানৰ ভাগ কৰিব পাৰি कोई आगे चलता है हम पीछे चलते दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रुके से न रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा कर चले हम যদি গোলাপ ফুল হয় ইণ্ডিয়াত কিমান পাব পেকেজিং কৰিলে আৰৱত কিমান পাব তেতিয়া বুঢ়াই ক'লে বোলো বোপা